Mana urakoze kuri uyu mwanya umpaye kandi iki gihe niwe wagiteguye kugira ngo kibeho. Iri jambo ngiye kuvuga rinyuze mu buhamya bw'ibyo wankoreye, ndazi neza kuza kubyumva wese biza kumufasha no kumukomeza muri uru rugendo turimo kubwa Yesu Kristo. Amen. Amazina yanje nitwa Apostle Prince Sengiyumva, ntuye mu gihugu cy'Ubuholandi, nyoboye itorero rya El Shaddai International Church rikorera hano mu gihugu cy'Ubuholandi ndetse no mu bindi bihugu no muri Afurika. Nateguye ubuhamya bugufi, wenda Imana niduheza undi mwanya tuzabagazaho ubundi buhamya ikindi gice gikurikiraho, ariko aka ni akanya gatoya nateguye kugira ngo mbashe kubagezaho ubuhamya bugira icyo bubafasha mu rugendo cyangwa se mu muhamagaro wahamagawe. Ubuhamya rero ndabagezaho ubuhamya mu ncamake uko nahamagawe, Imana impamagara nkiri muto, nongere mbabwire n'intambara nagiye mpura nazo zagiye zingwanya mu muhamagaro, ariko mbabwire uburyo Imana yaneshereje. Ndizera ko nawe biza kugufasha mu buryo bwo gukorera Imana. Ubundi uko nahamagawe nahamagawe nkiri umwana mutoya, twari mu gihugu cya Kongo ahantu mu giturage bita mu Rwitsankuku, aho niho navukiye. Ubundi twe ntitwagiriwe amahirwe yo kuvukira mu migi kubera ko ababyeyi igihe bari batwite ntabwo bagirirwaga amahirwe yo kubona za ecography ngo babashe kumenya igitsina bari bubyare, nimba ari umuhungu cyangwa umukobwa. Urumva ababyeyi bicaraga biteguye bafite amazina y'abakobwa bafite n'amazina y'abahungu. Umunsi rero mvuka navutse papa wanje atahari, yari yagiye gusura inka mu biraro, araza ashitse asanga navutse, bamubaza izina ry'umwana, anita amazina abiri. Izina rya mbere yanise Pasiteri, izina rya kabiri anita Ndaruramiye. Babaza mama nawe aravuga ati uyu mwana izina namwise ni Sabiyumva. Ayo niyo mazina ababyeyi bambaye. Hanyuma rero baza kubaza papa, noneho wabuze amazina, wabyaye abana benshi, wasanga wenda wabuze izina kugira ngo umwite Pasiteri. Papa arababwira ati ntabwo nigeze mbura izina, ahubwo nari ndyamye ndagiye ndi munsi y'igiti nsinziriye, hari ku manywa. Ubwo yaravuze ngo hari nko mu masaha 8, asinziriye ku manywa. Umuntu araza aramubwira ngo madamu wagiye kubyara, ariko umwana azabyara uzamwite Pasiteri. Ubwo ni ubuhamya papa yatanze mu gihe bansengeraga ku pastori. Ni ubuhamya yatanze, yari ahari, yari ahibereye igihe bansengeye bansiga amavuta y'ubupastori y'ubushumba. Abari bahari bose barabwumvise barabukurikira. Urumva rero kuko nanje naramubazaga nkiri umwana, akabimbwira ati izina ryawe niryo nahawe kandi ukomeze uryishimire. Nkiri umwana rero abana twagendanaga ntibabyumvaga, ndetse barambwiraga ati wewe bite ko witwa Pasiteri, ariko abantu bose ako niko kazina bazi, niryo zina ryanje. Abantu twabanye mu karere niryo zina ryanje rizwi ni Pasiteri. Nyuma rero Imana kuko yari bifitemo umugambi, yari ifite icyo yavuze kuri nje, natangiye kuza ndyama nkiri umwana mutoya, ngatangira guhishurirwa mu buryo bw'inzozi, ngatangira kubona ibintu byinshi. Umuntu akaza akambwira ati hagiye kuba ibi, nkabyuka nkabwira papa ati nabonye ibi ndyamye, kurya nabibabwiye bigahita biba. Umunsi umwe ni akantu nabonye bituma ababyeyi batangira kwita ku byo mbabwira. Nari ndyamye mbona abungeri bari baragiye inka, mbona inka yari hafi kubyara ari inyana y'inshashi, mbona iragirwa munsi y'igiti irapfa, ariko bakayishaka bazi ngo yabyaye. Ndabyuka mbwira muzehe, nari umwana ubwo ufite nk'imyaka ngira ngo 7, mbwira muzehe ati nabonye umuntu yaneretse inyana y'imaranshavu yapfuye, ariko
ko barayishaka kandi yarapfuye, bazagende bayirebe munsi y'igiti yari aho yaguye. Uko nababwiye bahita babibona. Noneho rero ntangira guhishurirwa no kubona ibintu by'uburozi, gushamburiya, icyo bita gushamburiya. Ndi umuntu wabibonye kandi wabikozemo cyane kuva nkiri umwana. Nagendaga henshi iriya ruguru muri ho plateau, bantwaraga bampetse mu ivugabutumwa. Abagabo benshi ba ruguru barabizi abanzi, kandi ndagira ngo mbabwire, wenda tuzoza kugaruka no mu kiganiro cy'impano. Abantu benshi batemera ko impano zihaba, batemera ko n'uburozi buhaba, icyo gihe bazaze bambaze, nzabisobanura ku buryo buhagije, kuko ni ikintu Imana yampaye kandi irakinyereka kandi nkabikora. Imana rero kubera uwo muhamagaro yampamagaye indoza mu kuba umushumba, natangiye no guhishurirwa nkiri umwana, ntangira gutangira kubwiriza. Ndi umwana muto wabwirije kuri za Pasaka zo mu Mibunda. Barevera bamukinze barahari, nimba mubikeneye muzababaze Pasteur Semujombo. Ndi umwana bateguraga kubwiriza kandi nkumva Imana irabimpaye, ntangira kubwiriza, ntangira gusengera abagwayi, Imana irabimpa. Nasengeye abagwayi, hari icumba c'amasengesho, hazaga abafurero, hazaga abanyamurenge. Ndibuka umunsi umwe umugabo w'abadinzi bita ngo Ningarukiye, baracahari, yari yaragwaye, baravuga ngo ni Mugiga yagwaye, yahwereye, bajanye kwa muganga byananiranye, baragarura basubiza mu rugo ngo barindiriye kwafa, ariko nyuma baza kumuzana ku Gipoyo, bamuzana mu rugo. Uwo munsi papa yarambwiye ati, ariko mwana wanje, kubera iki wemera bene ibintu ko bibaho, kuzana imirambo? Ese iyo ureka ahubwo ngo bahambi wabo? Ndamubwira ati, papa reka kugira ubwoba, Imana irakora, Imana yaduhamagaye irabikora. Uwo munsi ndibuka nsenze mu butayu, Imana irambwira ngo ngende tumusengere, tumuzengurutse, dukinge, turasenga. Imana itwereka ko ari imiyaga. Ngarukiye arahembuka, turabikora. Igihe twamujanye iwabo baje kudutega n'ingoma, ni ibintu byabayeho by'ibitangaza. Muzabaze, hari umuaposto, umwana nawe wabaye aposto Nteziryayo muri Kenya, ni nyirarume, barabizi abantu babaye mu Mibunda kwitara za Nyagisaya, bazategera ubuhamya, n'amakuru azwi hose. Noneho rero Imana ikomeza kunkoresha cyane, nkorana n'abapastori nkiri umwana, namankurira muri ibyo kugeza injina hangaha. Ariko Imana yagiye ibana nanje kugeza igihe bansengeye ku pastori. Hanyuma rero ndaza ngera i Burayi, ariko mbaye mvuze mu ncamake, kuko hagati aho habaye urundi rugendo rurerure mu buryo bwo gukorera Imana. Ndashaka rero kuvuga ibintu, mu gihe Imana yakuvuzeho ijambo, ndabizi neza ko iziririnda, kandi ndabizi ko Satani nayo izirigwanya. Ndasoma no mu gitabo ca Yeremiya, igice ni icambere, Yeremiya igice cambere n'umurongo wa 11 ndageza ku murongo wa 12. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we, uruzi iki? Maze ndavuga nti, nduzi ingoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndisohoze. Amen. Igitumye nasomye iri jambo ni urugendo nabonye nakoze mu buryo bwo guhamagagwa. Ntabwo byari byoroshe, ni urugendo nahuyemo n'intambara nyinshi, ariko Imana ico yavuze izikirinda ikagisohoza. Ngeze hano muri iki gihugu, Imana yakimpereyemo umugisha. Imana yaramfashije, igenda incira inzira, ntabwo byigeze bingora, impereza ibyangombwa. Imana irabikora. Ndi umuntu Imana yagifasha mu buryo bwinshi, ariko mu buryo rero bwo guhamagagwa,
ngishika hano numvaga umuhamagaro mfite, nari umupastori nari narasengewe, ariko mbona ngeze mu gihugu kigoye ururimi, ndibaza ndavuga bizagenda gute. Imana irantinyura imara ubwoba kuko yari ifite ico yavuze. Nyuma yaho muri 2009 nibwo twatangiye itorero ryitwa Wells Salvation Church, korana na Apostle Simeon Mukwiza. Ariko mu kuritangira numvaga ko ariho ngeze, Imana yampamagariye, kandi ndavuga ati rwose ahangaha ngeze na ahangaha Imana niho inshakira. Turatangira Apostle Mukwiza twakoranye umwaka, ariko muri uwo mwaka mpura n'intambara nyinshi zingwanya, nkibaza ngatangira kuvuga etse Mana ibi ni ibiki mbona, ko mbona ibintu byinshi, nkabona ibyo ntekereza siko biri kugenda. Noneho ntangira kwibaza, ngasenga kikontorora, nkibaza eske Mana ni iki naba nagucumuye, kuko nabonaga intambara zinugarije, kabona ibintu bitagenda. Ntangira no kwibaza, ariko nkabaza Imana. Nyuma yaho maze kubona binyobeye, nja gusenga. Mu gusenga rero ndiyiriza, Imana nibwo yampaye itorero rya El Shaddai, impereza izina, impereza inkoni, imara ubwoba. Ndibuka nsezera Apostle Mukwiza, namubwiye ko ngiye gutangira, kandi mubwira ko agomba kunsengera, nanje nzakomeza nkabasengera. Ahasigaye Imana inje imbere, namwe Imana ikomeze ibaje imbere. Dusezerana, hari umuntu nabwiye, abaza kumva n'ubuhamya barahari, hari abantelefoni barambwira ati Pastor Prince, ibyo byo kuvuga ngo wongere utangire, ndumva atari byo, reka ntibishoboka, biragoye, banje intege, banereka ko situation ndimwe itanemera gutangira umurimo. Kandi bakaza ari abavandimwe bakambwira ko bakangira inama zo kudatangira. Ariko kuko Imana ifite ico yambwiye, kavuga ati ntabwo bamfite. Imana yarabikoze, iduhereza aho dusengera, twahamaze imyaka 3 tutishura. Imana irandinda mu gihe Satani yanerekaga ko bidashoboka, ndetse n'abantu bakaza bakambwira ati uraritangira nyuma y'amezi 2 birananiranye usekwe. Hari abarimo bambwira ati nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa 3 rero baryarangiye. Ariko twaritangiye muri 2010, ubu turi muri 2020, kandi ubu Imana yaratwaguye. Dufite amatorero muri Afrika, dufite amatorero n'ahandi Burayi, ndetse dufite n'umugambi wo kugira amatorero ku isi hose. Muri ivyo rero ntibyabujije ko nkomeza guhura n'intambara, ariko Imana igakomeza kundinda kandi kandagira. Ubuhamya rero nshaka kugaragaza, nagize izo ntambara zibanza kunca intege, none nzivaho. Satani abona izo ntambara ntaco zintwaye, intambara z'amagambo, intambara zo kuvuga, intambara zo kunca intege, ni intambara nahuye nazo. Intambara zo kwangwa ni nyinshi cyane, ariko ntizigeze zimpungabanya mu muhamagaro wo gukorera Imana. Narakomeje, numva nuzuye umwuka, numva nshikamye, nkavuga ati nubwo naba njenyine, nubwo twaba babiri, Imana iratwishimira, kuko hari ico Imana yari yarambwiye, hari ico Imana yari yaranganirije, kandi hari ico Imana yari yararinze muri nje. Ibyo rero bihavuye nahuye n'ibibazo bikomeye by'impanuka z'imodoka. Ni nabwo buhamya nshaka kubabwira. Buriya Satani harahize gutegera, ibonye urahasimbutse yari izi ko ari kurangiriza, izije imbere kagutegera ahandi. Naho iyo uhasimbutse izigerageza, ni ukuvuga ngo Satani yicara igerageza umunsi ku munsi. Ariko ndagira ngo ngutangarize ibi, Satani nta mbaraga kigira. Satani yaratsinzwe, Satani yavuyeho, n'abamukorera bose ntaco bazagera, kuko Satani ni umwami w'isi watsinzwe kera, waciwe no ku ngoma, arirukanka gusa. Ariko Satani ni igicibwa, ni nayo mpamvu n'abamukorera ni ibicibwa, nta nico bazageraho. Ndagira ngo rero mbereke ibi bintu. Mu by'ukuri
Imana imaze kumfasha ngakomeza ngashikama mu byo umuntu aba yahuye nabyo hano muri iki gihugu, ko Satani yanteje ikibazo gikomeye cy'impanuka z'imodoka. Natangiye gutwara imodoka, ntangiye gutwara muri 2014, noneho 2015 niho nagize ikibazo ngira impanuka ya mbere. Ndibaza ko muza kubona amafoto y'imodoka zanje nari ntwaye ngahura n'impanuka ziteye ubwoba. Ku itariki 24 hari ku mugoroba saa 12 muri 2015, hari ku cyumweru, nafashe abahungu banje mbatwara iwabo aho bari batuye Endoveni, ndahabageza. Ndashima Imana uwo munsi hari umusore wanje Freddy n'undi mwana ngo ni Darlene bari bavuze ngo tujane, nyuma baravuga ati, ndabagira ati nibasigare harasa nabi. Naho ni uburyo bw'Imana kugira ngo ibashe kubarinda uwo munsi. Nabyo iyo mbitekereje nza nsanga Imana inkunda urukundo rutangaje n'umuryango wanje. Ndagenda ngera Endoveni ndabashitse. Uwo munsi nari ntwaye abasore 3, Muhumure na Farayi na Ndarishize, ndetse ngo tuje kugera iwabo niho nari ngiye kugira impanuka. Uwo munsi sinagonga, ariko twari kumwe na baravuga ati onkere hano twari dushize. Ariko turagenda turashika, ngarutse ya Satani ngo ngere muri autoroute, ndi mu muhanda mpaye niruka mu 130, imodoka ngo nje kugabanya muri vitesi iranga, nje guhindura ngabanya irananira, hanyuma iriruka. Mbona imodoka igize ikibazo, nkiriko niruka mbona umuriro utangiye kuzamuka imbere, imodoka yahiye. Nsimbuka umuhanda ndarara ndagenda ingwa ahantu mu ishamba mu biti, ku biti imodoka iragurumira. Ngo ngerageze gukingura imiryango biranga, umwotsi wari wandenze ntakiriko mbona, numvaga neza ko ubuzima burangiye. Ariko kiraho muri uwo mwanya nabwiye Imana ngo Mana shize ubugingo bwanje mu biganza byawe. Twaye imodoka ndi kuri vola, ndagenda imodoka gukubita ibyo biti byose, imodoka umuriro wabaye mwinshi. Igihe mvuye mu ntebe narindimo nsubira mu ntebe z'inyuma ndi guhunga umuriro, abatabazi barashitse barayibomora bankuramo. Ndashima Imana ayo matariki ntazamvamo. Yari impanuka iteye ubwoba, haje abatabazi, haje za ambulance, haje bizimya moto biraza, donke imodoka irasha. Hanyuma mvamo ntahiye nta kantu na kamwe. Ndagenda banjana kwa muganga ngo bakontrole, banyuza mu cyuma basanga ntabwo nigeze nangirika. Imana irandinze, yabanye nanje muri iyo mpanuka ya 2015, irandinda sinavamo ndi ikimuga. Ariko nzavuga ngo nici Imana yanshizemo ikirenze, hari ici Imana yari ikinshakaho mu kuyikorera. Ubwo narababwiye ndababwira ngo mwebwe nimubona njewe ndahamagawe, muzamenye ko mission nahawe hano mu isi nyirangije. Ariko igihe Imana igifite ibyo yampaye gukora, by'ukuri iracandinze. Nta kintu na kimwe, ntaco nzaba. Imana irandinze, Imana iri kumwe nanje mu mpanuka yabanye nanje narayibonye. Iyo mpanuka rero Imana irayindinda ndayibona. Bahamagaye mu rugo, bakaza polisi zigahamagara madame zikababaza ngo ese imodoka umugabo wawe yaratwaye yari isite. Donc yari yahiye, ntibamenya nibara imodoka yari ifite. Ubwo bari banjanye kwa muganga, ariko bakazabaza ngo ese imodoka umugabo wawe yaratwaye yari isa gute. Baje kundeba bazi ko wenda nafuye, batangazwa no kubona nta hantu nakomeretse. Ndashima Imana yandinze iyo mpanuka. Ubwo rero muri uwo mwaka nsa n'usimbutse ico kibazo, ndavuga ati Imana irandinze. Turagenda nta mpanuka, nja mu mirimo isanzwe. Hanyuma rero naje gusagura n'ico kibazo gikomeye muri 2019. Nahuye n'impanuka, inshuti zanje zose, abavandimwe, umuryango wanje
abanzi bose batangira kugira ubwoba, batangira kwibaza ati ibyo ari byo byose ashobora kuba wenda agiye gupfa, kuko nari nsigaye nsohoka abana banje, mfite abana batoya, umwe w'imyaka 7 undi w'5, bakambaza ati papa ntusubire kuja mu modoka. Donc bari bagize ikibazo. Habaye mu kwezi kwa 5 muri 2019 nari mvuye mu kazi, hari mu gatondo saa 12, ndaza mfite imodoka y'akazi, ubwo naho nsimbuka umuhanda, sinamenye uko byagenze kandi mbibabwira ukuri. Nari muri kote y'ibumoso, imodoka iragendija iburyo, kata undi muhanda ndarenguka, ndagenda iranjana ikubita ibiti biteye ubwoba, imodoka irashira. Ndangije numva ngize ikibazo, nahise numva umubiri wanje uhindutse, ariko ngerageza gukingura umuryango, urakinguka, ndasohoka, ntangira kwikurura gatoya, numvaga nakomeretse, numva umubiri ndi kuva amaraso, ndazamuka nikurura ngera ahantu hagaragara, abatambuka baraza, nibo baje bahamagara ambulance. Hanyuma yaho ambulance irazira, nirukankana bangeza kwa muganga. Ubageze kwa muganga, ico nshima Imana, basanga nta kibazo nagize kinini. Imana irandinda, sinacika amaguru, sinacika amaboko, amaso ntiyameneka, sinigeze nangirika. Gusa nari nakomeretse, ibirahure bitoya byagiye bintema, ariko bitari cyane. Nshima Imana rero, uwo munsi nari nzi ngo ubuzima bwanje bwarangiye, ariko sinigeze mba mu bitaro, narahagiye ngo buce ndagaruka nza mu rugo. Imana irandinda. Nta kindi rero ngira ngo mbabwire bene data, Imana yari kwirinda ico yavuze. Mu muhamagaro duhura n'ibintu byinshi, ngo habe muri uko kwezi, urumva hari mu kwezi kwa 5, igitangaza mu kwezi kwa 7 hari ku cyumweru ngiye gusenga, kandi uwo munsi naho Imana yandindiye abana twari kujana nabo, barambwira ati papa tujane, ndababwira ati nimbari tegereza muratuma nkerererwa, nari kubwiriza uwo munsi. Ndagenda ngonje kugera ku rusengero, nari nsigaje iminota itarenze 5, mpagaze ahantu kuri feruje, ngo nze kuhava gatoya, imodoka kandi irasubira, sinamenye uko byagenze, ikubita ibyuma, irahindukira, amapine asubira hejuru, nsubira hasi muri kaburimbo. Ubwo naho ntaco nabaye, ambulance yaranjanye mu bitaro bya Pedone, narayemo nirigwamo, ariko mvamo nta gufwa ryanje ryavunitse, nta gufwa ryavunitse, ndi muzima, nari nakomeretse gato. Imana irandinda mvamo ndi muzima. Imodoka nayo barayifata barayijugunya. Ndavuga ati Imana ishimwe, urusengero nshima Imana. Habe rero mu kwa 9 nari naguze indi modoka, ndagenda hari mu ijoro, imodoka naho mvuye mu kazi ndasandagonga, kora accident iteye ubwoba, ariko nabyo natabawe n'abantu b'abaturanyi, nagonze ndi hafi ku mazu yabo, barangiza ubwotsi, baza biruka ngo bashike bankuramo, baranjana, bahamagara ambulance hamwe na polisi, ziranjana kwa muganga. Ndangije basanga kandi nta gufwa ryavunitse. Reka mbabwire bene data, nabonye uburinzi bukomeye bw'Imana. Nanone ngeze mu kwezi kwa 12 naho nkora indi mpanuka, ntwaye imodoka, ariko hoho sinakomereka, sinanaje no kwa muganga, ariko kandi nari muri autoroute. Mwumve izo mpanuka nahuye nazo mu mwaka ushize, ariko ubu nkaba ndi kugenda, nkaba ndi kuvuga, nkaba ndi gukorera Imana. Nukuri ndagira ngo mbibabwire, mumenye ko icyo Imana yakuvuzeho irakirinze.
gifite agaciro, naho ibindi byose bitugwanya. Dufite intambara bene data mu muhamagaro twahamagariwe, hari ibyo duhura nabyo, hari imiyaga. Ndagira ngo menyeshe abantu bafite ubwoba bw'ibyo bacamo, ntugire ubwoba, umenye ko wewe uri uw'agaciro imbere y'Imana. Icyo Imana yakuvuzeho irakirenze umunsi ku munsi. Intambara nubwo ziza, imiyaga nubwo yaza, imihengeri nubwo yaza, ni nka ya mihengeri Pawulo yavuze, aravuga ngo nubwo duhura n'iyi mihengeri, hari ijambo Imana yamvuzeho, nzahagarara imbere ya Kayisari, nzamuhamiriza imbere ya Kayisari. Ni ukuvuga rero, icyo Imana yatuvuzeho nico irinze. Mu muhamagaro twahuye n'ibintu byinshi, hari intambara nyinshi, hari imiyaga, ariko ndagira ngo nkumenyeshe, Imana yabwiye Yeremiya ngo Yeremiya we urareba iki? Ati mbona inkoni y'umurinzi. Iramubwira ngo warebye neza, ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndisohoze. Icyo Imana yakuvuzeho izagisohoza, uko byaba bimeze kose. Ibyuma biza bituragurika by'imodoka, ariko uyu mubiri ukomereka, aya magufwa avunika, ngasohokamo ndi muzima, ubu ko ndakorera Imana. Dufite icyo Imana yatuvuzeho, kandi turakomeje. Tuzagura ubwami bw'Imana hano mu isi, aho tuzashobozwa. Misi Imana yaduhaye tuzayisohoza, nta kizatwitanga imbere. Ndamenyesha n'abantu bose bakorera Satani, bamenye ko bakorera umwami w'igicibwa utazagira icyo abagezaho. Ariko muhagarare ku Mana, uhagarare ku cyo wavuganye n'Imana. Imana izakurinda kandi Imana izakuragira. Ibyo waba ucamo byose simbizi, ubuhamya nabuteguye kugira ngo urebe, wumve uburemere bw'ibintu nahuye nabyo, ariko Imana irandinda. N'ubu ndacatwara imodoka, sinigeze ngira ikibazo cy'urubanza, sinigeze ngira ikibazo no kuvuga ngo nagonze umuntu, nishe umuntu. Imana yagiye indinda ibintu bikomeye, kandi ibihagararaho, iranabisohoza. N'ubu turakomeje. Bene data, mwumvise ubuhamya bugukomeze mu byo waba ucamo, situation yose waba ufite. Wumve ko twahuye n'ibikomeye, ariko Imana yarabiturinze, kandi ibitunyuzamo, tubisohokamo, turi amahoro, n'ubu ko turavuga ubutumwa. Wizere icyo waba ufite cyose, ikibazo kikugoye sinkizi, ariko wizere kuko icyo Imana yakuvuzeho ari kirinze kandi izagisohoza. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze. Amen.